Karet kayak Krisdayanti, selebritis kurang siapa tuh? Selomat tamus tuh non. Rambut lurus dilili bodeng. Iya, Salon, kina mang salon. misi baso tuh. Calon ada itu non. Izet merah di bang bu. Maksudnya Melisting kurang cia. Bangseng pecah pinggir bungutin non. S Susu gede. jeung jangan nyonyo gede. Iya, tahun 2006 apa bukan galung pak non. Mentanding panaci blade lord, panaci nyebak blade dadio. Nyonyone gede gablok gitu untungan. Untung blade dadio udah nang Cipayung mentanding. Panaci payung lek-lek nyonyo. Oh, yang panawa nyaplok blale dadio kulo terus nyaplok. Mamisan kulo aja panah tuh. Tadi jelema biasa-biasa saja. Ye. Menci apa ngonci? Menwa Oh, jauh. oh wak baris ti jauh. Apa jauh? Y A U K. J, Yit gede. cujang linjat gede. Y nak lu yang bojit gede di jalan seni non. Bergede per. Dengan tuh seni. Engken. But. Artinya Wak deman ngelejot gede. Asal bernyawa. artinya Bogen aloh peceng perot jak sapu nih. Uangnya banyak. maksudnya Yo bong lagi wak seng selang ceki pos kamlingnya dah. weh kena pasal kahuapin aslinya dari sini mencegi dari sini Gis sih ngadi. sing mesin tunang-unang pilih manji harus tertib hukum laman jadi tuan pasang Bali banyak latik benci yen angkel wak nguren yen dari jelemodo banyak hitungan doli yon benyong ngai undang-undang di Bali diolas wak ini diolas kenci Adik itu hilang Bali non mungkin Bali pidan bersih aman lestari yang liau nang hitung menyeliau nang undang-undang Bali mesin apa BALI B blog A ajum L liunan hitungan blog ajum liunan hitungan angkel yang dari jelema Bali biasa saja Citen menonton nyutuh hanyut bien nyutuh hanyut si jelema tak stres ci non unut ci narono ada sang wibisano ke sing raune undangan pedampiak semeton itu non lan kemonot sang sugriwo medal nabda balit alit itu waca wanarawa lan kemulan Sugariwa ngaran diruan nguratuning wore sakti teman Sini kuman ulon adun
Sirsang Wibisana wos kapsep dadak marwan tening ayo dia muda Wibisana legina Ratu Sugro ditiang parekan itu puniki ide sang Sugriwa sampun ngaturang para wenarane sampun sayaga Ratu Melingik ring Singasana sami tur maning piragi ditiang ide sang Punta Gunawan sampun daler ide mangkin rauh nyuju puniki jagat Ayodhya duwi nanging yayan sameng kana tawalin ya walayatna kita apa dari kehanani kanang warjana sampun juga saya dige angana kunang sawija karya marwantening keraton iki Oriantukan sami banyak iratu bakti punapi malih wentene para wiku parasane peranyan taler ngabih wentene karya pitrayatnya duwe yugya tawalan kewalayatna iring ratu digelis ratu wentene melingik ring Singasana duwe mangkin Jaridadan Karamanir sang hari kiai Pratama Ana sira karatu Luwe ya rasang ya ngawisnu Jaridadan ngalunguk iya marwantening Singasana Mamiatale Wantiani Ugariwa yaya tumut marwantening Jaridadan Sige Bakulon sang makayang-yanging ana pun marwantening keraton Ayodhya mangke tarimanan Yadeki Gunawan ngaturaken penebaskara di dinatan keneng catur wibawa makarijeng sirpaduka yang-yanging dana raja udah sang Punta Gunawan pun kedatanganing sirekasuk semeri kang tuas nanging alunguk marwantening Singasana singgihan dengiring iya tewi pisan luwer kadesa jala darah Gunawan iya teu kalangan Ratu marwantening alengke mangke ana sidaning mangkin metu pun tetanya Yayadeki Ramawijaya dia teluir kaya kemana diri gatini kanang wibawa apa marmitanian yayaning pinik dadi enak mangke pada wistara ya tekena Ratu Sugro ditiang parekani tuwa ngaturang semah mangda nenten keneng sari kerakus namo siwaya
Dawalan semak tenarima maka itu astuan ke para samu. Purun di tiang ngojah wentene sabuh pawecana duwe majeng ring sang wibisana sane wau-wau. Dewa-dewa sang Punta Gunawan mula raja diraja ning ento sing dani Prabu Lengke. Maluen jebani tiang lakar ni bakang bebaosan majeng ringi dewa. Dadi len rasa semitani dewa lau lamunang jani. Neyen kebilik dadi nyen tiang ngide nunas kini dewa nang jani jalan pada baosan kini. Ale waut sama kada. Karunah kunangannya nanir sang Gunawan. Nare kewala pasang tabe. Anu pokasep Sir Gunawan duduk kapten ere. Bui para yang ngerogat ini kanang karya piterayannya mangke. Peh. Sugera di tiang ngojah minekadi wenten natur sang wibisana Ratu sang Prabu Batara Wisnu Ratunya Lantara wentene kasep di tiang tangkil nyaksiang yadnya pitra yadnya duwe boyo nyen manah di tiang pacang ngerogen yadnya duwe nenten atepung mekebar nenten wenten ratu kampung itu sakaya ninganem ora karo mengawe kas malem marwanten ing adnyanane Gunawan aneng lengke nurut dawanek sanaki ngulun mengaran Ratna Trijatha Gurbinitan Pohawa sane mekawe neng kawiyatin nyane titiang kasep wantah titiang medrebe sempel medrebe sempang titiang ngrika ring jagat lengke piyana titiang beling ratu nenten wenten anak ngakuen yen sira kaden sane beling piyana titiang niki sane ngawe nang cepat cepat tuyatian nyanan titiang tadi pantun tak berapa sampun tetanya lawan Trijatha nanging tan juga dumengai kanang sadolan sampun titiang nakening panah titiang Trijatha kewanten panglu pangpat titiang naken dan taleripun ngaku sira kaden melingeng pianak titiang kadipang Abandan sinepun nang masaken yaya pinake paguyanganing warang. Ana sutaning Sira Trijatha mengaran Pababinyan. Alonata. Sane jejahang titiang. Bangten yen benyang pianak titiang beling dan wenten ngakuin. Dados persatuan bumi. Saneng wedwang sebel jagat okasen wenten laris titiang menerbe cucu pianak titiang menerbe pianak kebaos puniki panak bebinyat boyo keniki bebinyat niki wedwang jagate kaliuga jagate pacang memanas sapunika
Nanging aneh kanang wartaan marawanten ing bala lega para sang mawarahaken siresang Anoman yaya pinaka Duryana sakewanten oleh taler titiang ordi kadimangkin ring margi-margi banyak titiang akeh pisan ngortang inek beling pianak titiang itri jatawantah sang Anoman parekan duwe sang Anoman sane melingeng pianak titiang mangkin titiang nunas pematot majeng ngering-ringih ratu nanging sinampurang titiang ton wenton manah titiang pacang ngawe sepeng ngawe ledah puniki karya duwiring buri sapunika idep metul pek sang Anoman kene ke beleng nang nen marokone ne ngileng banjir wari wawu samangkan doa dia deket-deket-dekan nyanani Rasulullah. Waduh. Narin rekari kiat hayu kasmalu. Ya walu halu. Dok sugere wake walu kayu pari kose kalangan telawan sirnana kanoma halunguk narin halu ngaramot kape walu sugere wake kayu pari kose aduh igunawan narin ateleng ke walu halunguk anak sirakan aku maruti hangawa kurhara kewala tonton halungu alah ke kanang payat ayo pari koso sugri we kena jangan nomong kone ngemling kena pasal kuda yo sing tawang nanan pasal apa? Pasal 21 maksudnya? 2 limo megemaleng begitu? 1 kamplongan tuh bakal manenin janing sang sugriwo dewa ratu dukani do ngarap dukani do angkel ben maniin ceng cinen seken nawang nemadan ngerasang lakar mesomah do macam-macam lakar melingeng panak pisago awenang tadi kekedek gumi cinyan dewa ratu naneng kelkudiang ibone jani kalian cing ale kurang ngalih banci kedeng yang ale kuranang do jojoh ngalih kedeng engken tuh A I U E O A alin-alin malunak lutu di joyong-ngoyong alin-alin yang sing alin-alin yo lek-lek ciman sing alin-alin malu I intip yo manyus adi intip apo kre apo koreng pang tawang intip yo intip A I U ulah-ulah ngerayu yo pangnya keken yo yen subo ado bayun cia engal-engal yo juang pang sing lek-lekin bisa gawa panglah nanang mantu apa madan mantu membantu rumah tangga jelek melah mantu aja oh yang jelek melah mantu aja jelek kan prak mantu dan ngale pengliak ngale kene sing mantu adane apa hantu rumah tangga oh artinya ongkos pang sing kinunata nglimo ke ramo ngalah ci resepsi ngalah ci penganten panglah ongkos pedidi yen sing tes ngalah ongkos nye nale bang apa oyong ban cinen gitu ai dewa ratu nanang gerede kesangan omah koron Tapi ang bapu
doa dia tersemang sira sang bapa. Yo gelarapan ya tegarodo dan poingan tamis-tamis iya ya teki maruti pejah. Apa marmitanian bapa kuarah dening maruti. Again. Semangang raraman Cipepedeh. Noman. Anoman cai bojok putih sun ngokong cai. Bapa paweh kawi carita ni bahasa tua. Wit ningani malu ada anak lu. Mayasa di tengah hang tukar dia kemuno ni. Melalung sing nganggo busana mendik Pornografi. Apa liwar marwan tani we? Apa janyut di bini? Apa janyut di tukade? Tu dara tu ajangekin dalam luar tu. Nyen kaden di luar ngutang boyo-boyo. Manik liwat tu amahkeun jelema luar tu beling yo sing ada nak ngakuin. Lekat panakne buka bojok putih cai padidi. Yani cai melingin Trijatha ngewaleseng mirip pejalan mimin kita. Anuan bagus rasa mirip sebang cipapa ngob. Oh yen bagus. Cai merupa bojok ngalih Dewi Trijatha nis cara santen tani kapleset. Okan para ratu Wibisana toaleh cai apa nih? Apa sejati nangon ci guna-guna? Geguna lelipi. Apa akuin ci Trijatha dadi bang? Dewek yang ngaples. Raja naping orang ngaples. Kadi apa? Halus na. Ya diastona ratu duka majang na alit. Yen na alit cara mangkin bang satu keras angeh yen gugu jagur ada sabun napi. Ada apa len? Ning sangano man cening merupa bojok petilas ang jaraga apa ning? Apa wangon cening daga guna? Tadi muntuk jegek Dewi Trijatha panak raja. Bang ayo nyedut. Nyelek kan petekan dia. Aduh. Bapa. Danano tamangkano. Maka jatuh ni sang yang tridaksa saksi lintang terang ngadepi naka saksi. Danano poyaya maruti mawi kawik samangkano. Haji rasa keselengagang titiang miragi pawacanan lagi. Ya diaston yang tiang bojok blok aji sanen wena Sang Hyang Surya, Sang Hyang Tridasok saksi angin saksi di tiang matung. Wenten belengi Trijatha abedek dan wenten di tiang melaksana. Sapunika jatene agi. Yayan winening sira paduka. Bapa yatenak mangke pejahaning maruti iyayate kepenauraning kunang. Oh anu pawoning sira sang anoman kaya mangke. Yen dados atur titiang ngiring alon-alon yen dan padameng titiang gelesan. Jihna ciri titiang matur jakti ring ajeng haji. Yen dana sapunika mangkin padameng sampun dadikeun anggen caru titiang haji.
Tanano wigunanira Maruti. Sakti kewala tanano wiguna. Luir kaya sekarang mabang murut danano moniro. Apa rinaso denirak Maruti. Sekadi bahose. Angin geno tiang dadi jelemo sakti, angon geno tiang dadi jelemo teguh. Dan bino kadi bungan canging barak gobo kewanten tiang tenggelapu. Pada mang di tiang haji dan wenten meguno di tiang dados bojok kadi mangkin. Waduh. Anuman, yayan mangkane abdenmu. Seadinaning mangke baweh kau ya. Baweh gaden kita maurip. Yani kan cai manudep. Dengal-dengal pinjalan. Alih bukti saja cai meleng terijata pesing. Yen saja ajak main terjata. Hidup mati dengalah. Berjalan. Keluarga dineng sira sang bapa. Brahman kiau doya haji. Atuh masih namat yang podolen. Akuin kan Dewi Trijatha beling tiang jangan ngajak pulas tuh. Wong edan kamu. Si aku nyuklo barang mau cari. Ampun yo nyuklo belah mau cari. Ring margi kan mau seng nyuklo belah mau cari. Sering panggil di tiang tuh meriki ngelanyar ke kape. Ayo kuek sojar kamu wong edan. Si aku pindah ke Maruti, pindah ke Durjana mangke. Iratu angin mungkin musuh akan gumi, musuh akan dewa. Sang Hyang Triada Dasa saksi lintang terangano. Yang gargo gauri kusiko pertanjala. Sang apa ngawe beleng Trijatha. Bathara Surya sang Hyang Dewa jak mekejang dari Sabang sampai Merauke. Nyen jatene ngebeleng Dewi Trijati adi tiang punikia. Nikah meleng Dewi Trijatha. Dadi cikdek ki pun sangan nomeng blok. Tiang purun yakin goratu. Mudiang ngunyang dewa ajab. Mungkin dewa nak sampun rasang di tiang ngejoh ken manusia. Dewasa sampun dan ngenin benah hujan. Nang benah unang jan. Niko ciri ampun ido Bathara. Ampun asane ngejoh ngido. Ayo mewarak sama kanot toilet. Ampun ya kendan. Atuh masih kendan. Yan mangkin iling sapunapi pesuecan ido Bathara. Bathara Surya ni malu mepico ongkaro sewu. Bathara Siwa sang Hyang Angkus Prana. Bathara Bayu Bajra tu bisa mekebar. Angin je kesaktiane langah-langah tapi. Ada yang apa mangki? Mangkin ngiring jako taman lengkau. Biar tu gelur-gelur meniki peragatan masalah mereka tu memargi. Waduh, wow mengat. Yang nak tua ada ya gunane. Tuh lihat, yang mangkat aneng Taman Soko ngiring dah ke Taman Soko Dewi Trijatha. Ule. Tuh lihat, yang ule. Porten ule ni. Mune wayah dari ilmu sing ten ninga satu bahasa kawi ule. Tuh lihat, yang ule. Tuh lihat, ule. Tapi artinya itu menek mangkat nih. Ule menek. Jap kurang tiang orang ule sing menek itu. Kodo alaman. Kalau yang tiang wang jero main. Dah, Oke nang. ule. Udang orang ule. Apa artinya? Menek. Ajap emen cing orang ule do ci menek ina. Aduh, nih subuh jelema tua ATM. Apa madana tua ATM? ATM anak tua menyel. Lagi awak anak tua nang, awak tua mengancin pang bisa nyatua, deng awak banyak angin kau. Nah, cai tua nanang ya truno. Karena nanang tua kenci nanang. Sing kenci lekat dengan nanang panak tua ya nanang. Oh sing muyut teng. Tadi bisa orang ule artinya menek tu. Sangat nom ngenika. Kalau mejap melalui ci pekan Badung gagalado nak lo gek ule yuk. Weh, delantur ke?
Arados sesuatu titiang sangano man. Sampun ng gagaon iki aturipun para kantua. Iring ratu memargi ke taman asoka. Iya mangkat sira anoman marwan teningan trik sejemujub pun marwan tening iya taman asoka. Orane. Yari tadi. Wang kau cari teman kirat ngeteri jatuh. Iya sudah nirasang wibisan. Urap ini lawan sang paning lelaki. Nanging tanuruk sang apu bina keduryana. Sama kan. Mojaga Surya Dewi Trijatha kone belim. Surya Dewi. Mojaga. Aduh, amat rumah seking wangi. Aduh, kayu luput ting loro. Luputing bilaki kabeh jin setan tanah purun. Iwak penggawe lagunaning wang dudupang sirna. Ano siluklik kali wang wawalik pupok kupakso ipek bijar tengkuak kupu-kupu. Nying menyulik kata kenyeriang emang cening ujanglik penaknet lah hilang ado gendera ado suling orang dan subuh beling. Sangut merdeka. Apa merdeka? No sing madan sangut Nyen. Pak Lisa. Kalau madan Pak Lisa. Kurang calili cang sangut li jaksa sing Pak Lisa. Kurang kakolis minah ada si madan Pak Lisa. Sing Lisa Lismina de dalam li jade Pak Lide. Pak Lisa. Cang Pak Lide. Zaman jani subuh kewah. Zaman ini sudah berat sekali hidup. Bahasa apa tuh? Indonesia. Masyarakat yang pintar bahasa Indonesia, pang berbahasa Indonesia. Ki bahasa Indonesia. Melam bahasa Bali. Jani kewah makarana. Kewah makarano. Nih madan gumi kaliugau. Ini bernama Bumi Kali Sengarau. Ciri-ciri zaman kaliugau.
Ciri-ciri zaman rusak. Manusia sing mau nyamuk berayu. Manusia itu tidak bersaudara-saudara. Apa buan menyamuk tugalan? Apalagi bersaudara potongan. Tugal itu sang potong. Oyong. Kakak bahasa Indonesia cibas Bali. Bading. Nah, Ngalang. bumi benya. Lantang mendek. Jani kone bumi benya. Sekarang katanya bumi ini rusak. Itu nah. Ora benya bumi jani. Katanya bumi ini rusak. Ora benya jani udah Tuh kayak orang cing. Leneng. mata naik ngejengit dangin siapa bangun memunyai kukuruyuk. Beding. Mata naik ngejengit dangin siapa bangun memunyai kukuruyuk. Tatkala sang surya menampakkan wujudnya di ufuk timur, ayam bangun berbunyi kukuryuk. Pagi-pagi sekali. Bate sesemutan. Kakiku gerinyang semut. Abangon. Bate sapok renyang semut. Abangon. Gemetar. Rematik. Oh artinya Gemetar itu rematik kangon. kakiku rematik. Pasang betak, perut kenyang. Kenyang Jawa apa kenyang Bali? Kenyang Jawa. Nyonyo besar. Susu bengkak. Bungut semutan. Mulut rematik. Abangon. Mulut apa rematik? Abangon. Mulut gemetar. Jak doang cikin kakak. Nih, mulut gemetar. Kuping mesuyeh, bone pengit. Telinga keluar air curah. Cungu 4. Hidung bilak. Duang lemang menggadang di jero. Mata pedang-pedang. Bedeng. Duang lemang menggadang di jero. 2 hari saya menghijau di jeruan. Kalau menghijau megadang atau not hijau artinya gadang. 2 hari saya menghijau di jeru. Mata petang-petangan. Mataku malam-malam. Benyah ladek benci. Sangot. Ijang. Dewi Trijanto kena beleng orang menjaga jadi. Nah, Nada bang. masa dewe. Oh, negeni madem akan direte. Direte maling adok tanah negara kering kami. Ulan uang duduk